Yang Punaku Saratchandra Sharma Impact News ki Manung Taram Lok Sede ngasi Manung ki topic se gateway of human trafficking haibini madudi Manipur se haukiba tangama tangkuthama thogi nunggang de horakanda atop country dagi maroi Nepal gi yauri swai dagi nupi masa nupi sing nyong nu pusalakpa aduga maroi na yanan phabasi integrated check post more dagi phabani hotel sing dagi phabani more da leiba hotel sing dagi yanan phabase haiba sing sina maram oirakanda masi human trafficking ki moise kona press state sina doini puthokrakanda Manipur phawraga atopa country dagi natragana atopa state tai website mamang da su khoirom dagi puthokre karim kanda atopa state ta phaba mapan da puhi dagi parents ni yam wachaba yam ni khoglang ba yamna parents se khangalo doini sisu Nepal da leba parents sing tu khangalo boy doini karim kanda khoi dei pu khrasu hairam da thabak ton doini thabak pi doini haijel kanda puthok doini yumdi kya khangoi doini aduga asumaina torga purakpa moi them torga hai tai themaga norga purakpa sing se quite jaw monga phaba se handa christian hanbani aduga maroi phaba se more than 100 muki around area duni chap chaba exact no duni figure to the heron marine ba NGO sing department sing dagi police dagi loin phangma ngamdoi ni madugi chap chaba area du choin lakani tawdabu machine maram ora kana yam chaung phaba sina maram ora kana mamang da su tabli khara li thoga pugrab jala khara li thokpuduna maram ora kana sidi yam pubo yai ni ka habi khongkhang lokolakpa jala karim ko anda swaida phawngariba madudi Manipur se ek is policy swaida leisalakpa ek is policy ki su achouba mamim ta salakpa swai manam orakanda human trafficking ki su achouba gateway ma oirabra hebi wahang ma tholakpuduni loina maseda khanda janaba ai ngasi impact news ki story du lengthini video guest singdi ai get itang tan bhambi base Montu Ahanthem member Manipur Commission for Protection Child Rights and Convenor Manipur Alliance for Child Rights tuni ai maru Montu Ahanthem taram nuksari aduga Montu ki oi lengthen video base S Hemanta additional SP law and order Imphal West police ni ai maru Hemanta su taram nuksari aduga Hemanta ki oi lengthen video base Binobala Nongmeikapam deputy director social welfare ne ai Binobala su taram nuksari adu yeta thangna phamini jari base LC Somerendro secretary universal caring mission ni auza Somerendro su taram nuksari ai hanan base ai kano da laktai Ahanthem akhoi maru Montu laksaptai madudi maroina ai ngasi topic se sengbadi khabar ama Manipur ki English ki kano ne local daily ni madudai maru ki mingse quote toroga haibase Montu na haibi base Manipur now has become a gateway of akhoi ki human trafficking ki gateway mo ki area du thambiri Montu kai phawbudai no thambiri se handa kisni han bada oiram dong wanda phawbi bra natraga matung ta bra su se khilog gadi sum purak pa yabi film duna phawbi ra comment haibi no sini akhoi lariba Manipur ase Asian Highway number 1 as well as hojiki hariba Akis policy as well as transition highway ki route ama oira abdina sidagi leiba koi trafficking ki cases pa am singse mamang da ju mayam thokre hai hariba mamang da koi ki hariba police da Manipur police da intercept tawdana koi traffickers khara phai aduga agang khara ju chochampur rom da gi phai according to which koi ki Manipur police department na SIT ama form toraga investigate tawba matamda accused tagi phangakpa magi data dagi more than hundreds have already been trafficked haibagi bahag na ju haiba khoi aduguba information pibire aduna masigi leiriba hadaki leiriba issues ju it is hoida khoi integrated check post ki leiba immigration ki data khoida keno tawjaru matamda khongup jaru matamda 310 already they have entered the hoigi leiba member entered toga and different routes hoigi leiba Bangladesh ta oiro or Thailand da oiro Dubai South Asian countries South Asian countries even Dubai and Kuwait ta chatpagi hoigi sigi leiba information je adbaina lei aduna it is a very high masigi leiba situation je alarming situation ni aduna today our honorable chief minister koi tamo birena mahakna mayama kaudana koi Binobala koi ke ka yu yauraga he has instructed to form a committee to look into this matter aduga seriously hariba mogi embassy of the countries mayamaga tawrokholaga phaunaraga hoji ki Nepal ki embassy ki mogi consulate ki mayama phaunar khonaraga moi hayengju laktori so therefore
repatriation की process kai ka मैम जो होजी चथनबा adugi hoi tauri aduna we are so thankful to the honorable chief minister to take such serious issues yamna seriously mana ubidana mayam se kaubidana tawdara khotara hoi tawbirak paje hoi manipur gi di laibak pha bani na ai khanjai okay baruk montuna chief minister gi hojik se phaba thokok se thokpa kan dadi Dili lebi bani hek halak paga masih meeting ga tawiba Binobala su yobi roba swai meeting chief minister thagat piba duga seriously loba gi damakta chief minister thagat piba yes thagat pam thoi at the same time police department ngasi Hemanta mostly lak pirimne as a whole police swift action aduga yam timely action to na marom kan da rescue to bani karim kan da pau ti piraga karim kan da intimation di phangaba mado adu ek to bothi lora ga di sam na kan nan thok gi ni uno na chen hi be ni sam thok du thok do ba police ki timely action thanks the whole police department aduga ngasi Hemanta yawiri panelist hoina Hemanta ki through dai na mayam bu thakachari sam na kan Binobala ai ni han nang jenim ka se baro social welfare department da na di orim ni ko Binobala na kan na obiri aduga kuin di le ko haitai phangakpa record sing kari sing da Binobala kamai ubi hatak ki se maro na yang huge number ne hatak ki se yang chawba highest ni hai hatak ki no se iwa biggest rescue operation hai mamang da thokiba aduga karim kan da tholokpa yabagi tung da tholokpa yabagi indication aduga yes hairiba Manipur se chekhel logdradi gateway of ngasai gi human trafficking oil pugi swai area se kamai ubi ge kamai phau ge masi ahang na thengna zabada pass ki records myam da nupi khara su dum traffic tau khiba yawi ko but most of them are within the country oiba yes within the country yes mostly to Bangalore Chennai Mumbai dagi Goa gumbada pubiba Manipur dagi pukhiba Manipur dagi pukhiba yes and see angang su dum yauri ko not just adults women khatanate adu makhoi je most of them are from the hill dagi angang singidi mayam ayambana missionaries of charities na like the free sponsorship, free education in the name of providing free educations and then kitang chokhalakpa adult kano hargana more to provide better job opportunities ka mapanda hena job opportunities kano gi reason gi ayamba oibana tawi and then they'll end up in rather than working in a proper place of work they would end up in a spa gumba and massage parlors ka as beautician gumba dine season naraga more into sexual exploitation gi keno se like the banate sumba keno se cases se yamna thengnei haizar adu masi aina khanjabada masi ayamba di poverty ni and lack of employment opportunities akoi Manipur da akoi gi government jobs khatta oina mayam ne keno to bahai batare ko private sector da di kaya laitaba aduna not many people can afford to enter government service so in the sense like competition yam banina so they rather prefer easier way as a keno in private companies kumbada the private companies ti koi Manipur da laitabanina ayamba mapanda chatpase asigi trends ama leibadong tawe aduna maroina sam na ka khara su pangtak sutak chawdaba mapan su thokchadaba mama pa sing dudi ngasai gi thabak nomjaba maroina ngasai gi lowgumba farmer gumba ke munga kane aduna nasa se afaba laik tamhalage aduga afaba thabak pirage hadi oidoro mane farani masi da chalan gragadi isa gi future se sukjoi choidana kharadi yai farani haibagi wakhan duduni thadok ki se sam na rakanda aduga Binobala handaki maroina Nepal lagi changpa yong phari se Nepal khakta dagi oibra aduga atopa India gi state tagi yawbra na atopa country sing kari sing yawbugi aina thengna zabada di akoi Nepal gi ngak toina thengna handaki se press case se aduna Nepal gi passport ngak tane pairi se so whether the passports are fake or not we cannot determine akoina di khang banate dana only the police na investigate tawrakanda whether these are fake passports la to determine to ngam gadori bani but as from the passports and as from what I interacted with all these women I found that they are mostly from Nepal yes and mostly in the sense like almost all they could be making fake passport that I cannot say adu de in haibangam zadre but passport the all it's a matter of investigation ne yes huziki oina di exactly indicating like moi punamak Nepal dagi oithokpa yabugi achauba yes passport se Nepal gi passport ngak ta Nepal aina ngasai haizagi fake oimba oidaba yai khang zadre adugi area duni sam na rakanda yamna ke haitare mayo number to pro trafficking se karim kanda Manipur dagi
अराब अराब मफम सिंदगी पुथोखिबा अतोप इंडियन स्टेट सिंगदा करिम कांदा फॉरेन गी अतोप नुपी सिंग खरा सही यामबा नुपी सिंग हाइताय हुजिकी हाइरिबा के नोदनी स्पादा दगी मसाज पालादा का पुसला कांदा कोन सम पुखिबगी एरिया सिंग लेग्रे अदुगा हंदक किसे याम सेंग हारे कांदा फॉरेन कंट्रीज नकपुदी नकनबा मोरम दा हाइदि प्रॉक्सिमिटी इंडिया संगपदा याम खुदोंग साबा अदुगा हानदा सुम चंग लेबे एरिया नि सम सम ना खरा लाइट और माने खरा याद और माने हारे कांदा इलक पे एरिया दुनि सेक्शन दबा यादबगी फिल्म दुनि सम सम हारे कांदा एग्जैक्ट नंबर से इन खनबदा हेमंत दोना हंगमोना फदो माले हेमंत इहान हान पाखुम कनो से हुजिकी पुलिस सेक्शन स्वाइड सेक्शन दे आइडिया रो सेक्शन दे से नॉट ओनली ह्यूमन ट्रैफिकिंग नतबदा अतोप तोप लम के आदि हम एक्चुअली करिम कांदा बैंक दे करिदगी फ्रॉस्टर हाइबते नमना मचिन थिरगा टॉक्शनरगा चेक सारगा पैसा पुथोखरगा पैसा सी विड्रॉ तौरबा अदुबो फारागा पुरपै वारी मनपु पुलिस की अचीवमेंट बिग अचीवमेंट अदुसु हेमंत यावबिबने अमरोम दाहारी हंडक के सुचो अचौबा टाइमली एक तौबदुनी यस पाव सोमदै फंगसु एक तौद्रदि कमाय थिनि हाबि फंग कदेसु ओथोय दोइनि सब चाबा नंबर अमतन खोइद शेयर तौबु याब्रा नसिगे ओइना अदुगा नंबर 1 हंडक के चथगी रेस्क्यू सी पुलिस चथगी बसी कयाम चैलेंजिंग टास्क होइगी अदुगा लाइबा फिगर्स नंबर ओमर कांदा फिगर इन फ्रंट लेरिबा फिगर्स नंबर ओमर कांदा मथंग तौरतनब सेक्शन बयाबगी एरिया सिंचे कराई बोबा चैलेंजिंग ओइननि बिगेस कोई पुलिस की माइकैदगी ममांगी बैंक की कई मैम थागतपीबा कोई सीनियर ऑफिसर सिंगी मैं की कनोदगी होनजबन गातनी थैंक यू वेरी मच हजिकी नंबर की मतंग हागदी नंबर स्टिल चेंजिंग हाइदर ऐसे मरम कनोदा हंदक फारी बिजिकी मखोगी सही सिंजे अखोइना खलुबदा अखोगी अंगांग आंगते ओरगसु नतम सीनियर आंगते ओइबा अदुना हजि अखोइना विक्टिम नि हाइना फारी मरक्सिदजु अमुसु अखोई सिंगल अमम लोइमक कनो तौरीब एग्जामिनेशन तौरीब यस मोई इन्वॉल्वमेंट ओनबा अदुना सोमदा अदुना इन्वेस्टिगेशन अखोइना स्टिल कैरी ऑन तौरीबिना नंबर से जुम चेंज तौरे हाइजरिब समना हाबदा मी 30 म पोरक पाइबसे नत्रग मी 100 हिन पोरक पाइबसे अखोगी अतोप लमदगदी सुकेसगा फारगा अखोगी मचिनग मेंजल पोरे हारिबा हंदक लाइसिदी पुरा मोय अदुम कंसेनमसु आइदी रोंगली अखमो खोइदा कनो ग्रीन पाचर की नत्रगा मखोगी हाइजिलगा मपान तौदुनी खोतुनी मैम लेरेको अदुना कैसु मी म फाबाइसे साम फाबदम लुबोनी मी म फार पुसन बाइजे बॉर्डर लाउ खुंग लोइ मिराइ लेन तानेको और नंबर से स्टिल चेंजिंग तौरी मरम दे अखोने एवरीवन जे इंटरोगेशन तौ मतमदा एग्जामिनेशन तौ मतमदा अखोई रेस्क्यू तौर मी से अमुक एक्यूज ओरबसु याबि फिल्म लेरिबा अदुना याम थिना अखोगी इन्वेस्टिगेशन नौरी हाइदरा अदुना फिगर से अखोई ऑलमोस्ट 170 की मथक्तदि लई अदुगा ऐसाइने हाइजनिंग ममना मणिपुर लिस्टा थागलिसे हुरानबगी तनानी मपुगी नोक माइदुने मचिन मचिद अखोगी मोंतुनुजु हाइबिग्रे सुमाइतरो मामांग मैम लिटख्रे हाइबम लेदको नाउ दिस टाइम आई थिंक अखोई पुलिस नाक्तदा थागपिगनो इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स मैम नुमिति राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अखोइने तौरप मतमसिदा मसिगी अखोगी एक्शन से लखलप मतमदा साइ मचिन मचिन लेखिबदे हनक्ति ओपन ओइना मपानदगी पाव फंगे फंगबदगी मचिन मचिन लिखिबदुदी एक्चुअली मखोई पासपोर्ट खंगे अमा खंगे नत्रगा नेपाल गेरगा अखोई आधार की इक्विवेलेंट बे नोई डॉक्यूमेंट लोइ पाएबा नाउ इन टर्म्स ऑफ 1 2 3 चंगबो दमदा चेक पोस्ट खंगे अमा खंगे अखोइनजु अखोई मणिपुरजु नेपाली जु लोइम लेबे जगानी अदु अखोइना कैसु थिंगमदबा नाउ फ्रॉम द साइड ऑफ सोशल वेलफेयर इन्फॉर्मेशन मैम फंगबदी कलेक्टिव वर्क ओइना हंदकिसे इन तौजबनी हाइजनिंगी अदुगा असेंगबैदी अखोइना सोशल वेलफेयर दा एसेस तौजबनी अदुगा अखोई हंदकी मतंगसिदा अखोई यामना मसी आई ओपनिंग अमनी हाइना हाइजनिंगना अखोइना अदुग मतिक अखोइना एवरी फ्रॉम डिपार्टमेंट एवरी स्टेक होल्डर दगी आइदर उजालो दगी ओइरो आइदर नत्रगा अखोई यूथ सेंटर दगी ओइरो कोई थम्मी खोलिबा मयामना नान फारे न खजिबाने नाउ द प्रॉब्लम इज मोइ थम्बा खोतबगी सुदुम मयाम अचोबलेबा नो दैट प्रॉब्लम इज नथिंग कंपेयर टू द अखोइना ह्यूमैनिटी की क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अखोइना अखोई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट खंगे अमा खंगे अखोइना कोऑपरेशन पियो अखोइना मोइ सेट तो होबुसे मसे कोई लाइव खबनी खाली द क्रेडिट गोस टू ऑल द स्टेक होल्डर्स अदु हाइनिंग अदु नंबर की मतंग हारगदी होजिबो अदुम इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन कीप चेंजिंग it keeps changing victim accused or pusai accused victim or pusai because number is too large and only we are in the second day adagi mai thong ga langjan batu ura kan da makoi sing se victim ore mane kain lo su yadri area aduni karim kan da sum kupthana hanga di pusalak pada yawba pusalak pam yawdradi leader am yawdradi asina nang am yawdradi ngasai gi victim oidori me am tu polak moi mathandari la oidoi ni lu khrab jani nupi oindi pura ba nupi du na di involve tor nupi thema pura ko nupi rolam chau jang dori ni aduga
horen di karim kan police theng hai kan kitang to thara kan da sai khara piranga sin thake toro kan da yam challenging keno dunia rom da di police na uju pai khat liba keno se yam taga dinga ni at the same time challenging ni yes summe madudi sai ki credit goes to har kan da masi different stakeholders ne amrom da hati is a joint effort to ne collective effort to ne adu na mai pak pani sam da har kan da adu ga mainly social welfare swai area handle toro kan da department na choba home department jog da di adwa area do social welfare ki sai main ball la jada min sam da ria ka di changu ya potri ai jari ba karim kan da ria changu da changu bre ne khala moy na mok to poi pem ne montu NGO sing kare sing adu ga oja Somerendro yauna masi punam ki credit ne aduna everybody needs to appreciate the whole department involved including social welfare NGOs and home department oja LC kan Somerendro laksan se maroina hujik se NGO ki matangi area laksake oja maroina NGO handa ki phaba sisu Delhi Women Commission da Nepal da base of NGO na pau pi da gi mu mathang yora kan da phaba duni aduga maroina Delhi da Nepal da gi nupi ahum ma rescue to ba makoi sing duna disclose or po area duni som da sang re ga na haipet ama leidore se so pa huji phau da NGO sing kari sing gi level of work hai tai level of commitment se pen bi bra karim kan da sai gi pau phogok no gi area sip di leire aduga train to ba pau phongadra ka su karim kan da uba kan da huji khai bu ne morom da di karim kan da yam na mayum dai thajal la por amina yam ya na be mong sat to ni log khong to do ni adu log khong dra mina adum sam chap man dum bharu do ni police uru do ni khare na kup la yeng kan da he khare kup yeng kan he swai si mandori swai si oidori hai bagi training ama NGO sing se maroni anti sig human trafficking gi anti human trafficking hai te heldan dong na ba khare na effectively handle dong na ba area se swai se training se phajana swai ju bogdi phangyen khambi bra makha ta na swai se yam chathi ba shaklo na ma lorok to di better training aduga skill swai si kamai ubige aduga so far yes the sai ki keno dune collective effort har kan da coordination kamai to win for so far as information is concerned hoje aina hajado se Manipur da ujawala team ujawala project paiwa hai comprehensive se project se paiwa enjo tara ga taruk lai lai 16 je all India go in 2007 this established tawani India da chana ba se December tha da gi chana gi all India go in ujawala je India da hoje more than 280 plus enjo lai asam du siam lai khoju lai akoi de 16 year latest mari malai latest akoi 2000 hoji ipam ram dam na hari ba ahan ba phang project ni khoi more de lai si adu senapati lai si aduga mayam da haida mayam da khang da ba dari la khoi na cover plus taw da ba because we are a part of the government okay part and parcel of the government oibani na haida ba ithu to like da ba thabak to en to phe na thabak han to jaba for example on that day tang amasida madam Binobala khoi keno ni het ni dan Binobala NGO sing da pau tak pirak paga nungthil ki pung ama taw da khoi meeting immediately khoi NGO tara ka tro pulli pun ba pau pi baga ani ma de more da haidar fa rona mai thamam do jaga khoi ki tawum thopa duty tongna wi da makta second round khoi city office chalo na madam na khoi city office chale city office ta moi mari le mi no pa ni ni osi in charge ga wai sanra kan sa tongna kan ani do gi sa wari sa sanra kan madam laktre khoi enjo me an pulap wari cha ba ya ba khoi gi khoi part rescue prevention da khoi to on to khale ri sa hangara kan da nu da madam sulai lo sala kan da ai khoi da osi in charge na khoi da wa ma hai samna da moi in de gi pau khoi source ma khoi ju phange na khoi se gi kano ga se gi paring ja lo hotel si da ma lai da tower hotel hai bom di leite but moi na khangjaba information do pirak pani hotel chalo hai bedagi chat na bai tharang tore madam pure khoi chale Imphal police han pau pum thei na madam thak SP changi SP leram dre khoi gi osida bobi mali madam piram baga khoi madam na tamo Somerendro na han chalo mo na khoi bullet tong chale khoi de rescue gi da makta khoi pau pum tho police pe gre second de khoi gi han omang thawa tare na khoi chel aga hotel ji tower hotel lai to de hotel khuding changi khoi na khoi bullet tong mani yang khara tung na ga ye chom lai police akoi police thiramani moi batam da lau phabadagi akoi hotel de matang thibadagi maming do databa atop hotel am de changaga lau phabadi thengna badagi mi khumphu mari je akoi han thi puthokpani newspaper di all the 62 sorry aina passport sing thi 61 ni kon mi khar lolam hai adai di wari sara batung da akoi social moi da understand ta hole akoi su mini smai to bani hotel na puda hotel de convince or kan hotel du na hotel du owner du na passport matang puthore thiru kan da di adagi di akoi da ka wari police lai akoi police harawi Imphal gi
sigi Imphal police ki station gi ma lembi khangda da tom thibum khangda na khoi ka sar son le bio khoi ngak pi na nga le na so chen na ba sa nga kre mo duty to gore then madam kore lak pi ro then wari sare sarakan de madam se counseling pi ro na part of the counseling madam na hold ho jalaga counseling pi ra kan da di mi masing sum henkalak amani lolom to aro da madam ki counseling ki part to loire har kan da khoi adugi khutakta mayam du putok pachin to gi charang na laikai ga mo am thui samna da laikai di mi tol po hotel da mi asu kam da kamai tameno car room macha ma da that is akoi prevention rescue to no hona bada mi am do understand to da mob justice to ge to madu physical ai san thing na bungak tani mob justice to ge to bada hotel se kai do bani loi do ma di cheng na khoi putok chara bani but ma ge ju to roi do mayam to re that means camera like tava passport kana to da ba entry to da mo ge su mayam le gre ado part of that adu oraga aikoina matam do da aikoina pau khangjari bise aikoida ujawala haiba scheme si da akoi award am yawi that means to kon la phai award edi case ki wanate am gi wanate honor to ba man akoida pau birak pado kana na hamda city police ki osi in charge na to bin ka uslaga pau birak pase ma bu award piningi hoji mayam na khangbi do bi ai but man haiba ki 62 je phang mane openly akoi isana chalaga adu yam nungai gi phang bodu gi man harak gi ma ju kana de gi muka sagi moi kan de gi apha traffic moi de gi pau pirak pane samaina Imphal police station pirage madam no honra zara to khudak 64 do ahing mudi pungni tare akoi tawda police ki procedure myam to hodre aduna ain hajaninge de police ta awareness am wale oje che wali hajage am ta haje madam haibadi mone tawda myam to hodre ba detail la hode masing kan tawde adu ma porto aina tung de thoning de hari oi ba gi su oi ve ko nang tong ahing yore ko hoje buk to police ki tawum to poje taw go lai akoi kan akoi kan hai ta ujawala home da hoje hu tik lak pudang ari fingerprint law da ko ka da mayam akoi gi jaga da gi ta di enjo tratuk chi jaga da gi ta di akoi social mo je motivate to ho ro akoi mkhoi jing ji kamaina wari sab da police kan da haidoroi akoi da haidor to ni mo je on the phone hoje loina mak phone tawre ujo mkhoi je rescue tawramnina mo ji convener bagi da mak ta kaido butai akoi moi family na phone taw tare moi phone am pahendre akoi phone dagi wai sanra kan da di moi me am do wai saba sum hor kan da moi jing je haidom de san haidom na lo na my husband da haidom de amana mayum pan mak tani haidom de lupa lising ani Nepal da thawuk show phangmodo ada Kuwait Arab country ke dum amma ma chapa da lupa lising kun phange harawe moi duna aduna moi lai ja haidom da masa trafficking khangja da bida masaje kanam te che chang am te pai da bidala amnina traffic oirabani na victim oirabani na moi hojik che lai style sik ayuk tin dang bo jala home tra tuk te lai ba awabam ni makoi kamai lai rangwani thabam te lai te bida aduna hojik vocational training hore macha enjo kharadi kai to chi ge luma lolon jira kati lolon jira kai do honji ge moi lai tam thai apode panthog apode security ge khoi ala ni amna police loi ngak pi ri usiti police tumal le khoina ko home da yam luba moi je chantok nantok kidra khaini charingi churuk thangni yu thangni adum mi ngak tani angang ju yog de chailam ti yog de an ngak tani mama ngak tani an moi ge habit chu hong no phone of the 3 years sang hojik chu hong mangam dri no pa hore khoi du ji hindi ngang e ko ai phone taw na le my husband khang kam khang hai tok ti nang kai chale adu nang lam koi ni chaka manipur se kai no Nepal gi phone number direct call hot call the police nam taw ya ni moi de hai pajing do sing moi joni ason de hai pajing do my family member phone number sing mon pi de ado moi ma sa su loi na lo ma cha su amam lai bang ta acha nung si ba ju phau da hum tawi ana moi gi life si da khoi na taw ri se hojik pregnancy yore akhoi da awaba ji yok second taw ni akoi hojik pregnancy thengnare pregnant noi ba test taw we health checkup taw roi da ko pregnant oi ba se kayam kui lai dun hong de sir ai tham jeng na kayam kui na lai dun tham dang ani dang lai chakhe bi phai angang po pi phum lak ni da angang por kan de yok tu ni khoi na mo loi taw doi ni sigi pot ma wa ba su lai adun ten tang na hare ba da hoju sir akoi gi home department da su akoi aduki matik awareness wali akoi government da wali na in particular maro na human trafficking gi matang sa khara specific oina khara awareness aduga khara kan oi bol se handling to da khara kudong cha da khara mai obi area no horen swai se Hemanta na khumip tai kari maro na hunbai na thaba isam sam dare kan karai da khoi se pukat pe ya do ge maram di thengna ba sidi thengna khare handak yam chong thengna re mamang su thom bi karim kwan da pau pirak ta na thok su du moram bi matung da su yai na khangna dum swai se dum khara changjan banungai bi area ni na hum thidum thre ka do ni changjum ja ka do ni monto kari haibining bra ke do ne ki oja Somerendro ki wafam je khoi ta ba matam da ai da yam na striking oi ba ke no ba tholak pa ai tare khoi ki price pi ba ya na khoi ki city oc gi batang je sida
bada singji bai OC oirika da koi trafficking ki je aba children's ki koi rescue taugiba airport tai kai ka de ama yauba dagi mahak da initiate toga save the children in a WhatsApp group aba save eba WhatsApp group sida koi Madam Binobala hoi khoi yawi adi Dr. Ibobcha SP Ibobcha Technopal ko adagi se koi babi manga tarak dang ni sigi leiba field sida koi commission gi kai ka gi work to kholi ba mayam sing sigi hari ba port se hari ba koi gi ai every time to time ba gi ke roje loi lei ko gi mayam thanei mayam sing se as soon as we got the message ko Somerendro na hai su madugi pau ma hai yam achau ba pau bi ba duga jiki mateng pau duna bara morakan ihan han ba 61 phawi area duni ai hai na mechanism se osin char hai ba ai ji khangni ai san khangni do se ai ing ba ta sum khang do se o si du ming ban bi ba ya ra pha ba tang to ni na kino de koi ingo cha de city OC ingo cha da ba save the children and same gi ba advice of the city unofficially. But to further stop trafficking, I think that sigi sigumba koi group amma ko koi sigi feels the work to group amma gi same ba sigumba WhatsApp group kumba same ga so that pause communication se police te gi social welfare te commission oiro NGO oiro koi tak phauda ba ya ba gi mechanism amma je sigi portfolio si honorable CM na hey WhatsApp group amma no gi ma'am gi committee gi amma same ukolo sigi le mechanism je so that they cannot be koi communication je koi break tawdana ba hai tare ko sigi mechanism ama leiragadi so that preventive measures di ko kai no da project koi sai koi garan jo haibi gi ba transition highway lakpa khotpa so how we huge just a small instance deva koi da foreigners lakpa sing di mitop lamdai lakpa ni na detect whereas what about our own people koi ki leba maitai kuki naga sing ba koi leiri ba jati ba Nepali Muslim leiri ba sing koi Manipur gi leiba citizen sing zina moi sing je trafficker sing je traffic to gi bata ragadi loan gi problem le roi natra adu matam da how are we going to tackle this issue haibagi wafam duneba okay so there has to be ai lak we no la kari habi nim process sida marak thak na ngasai gi information gi matang se amana ama haiba mayam ama tazare ko ada isamak su save the child gi kano WhatsApp ta and this is the like source of information gi matang dani ko ai kitang thamjaningi ngasai gi WhatsApp group ta swai isamak su yauzai but haribat kano rate myam chathari sidi on first tani chathari siko even in I believe in more than so first tani khaliko so but the thing is that akoi gi phangiba information asidiba on the 30th of a specific time and a panjara gadi 4:18 PM in the evening on 30th ta phangjaba pauni masi akoi gi women helpline da official from the More degi pau pirakhi bane ba se and then from More degi pau pirakhi smaina that like two suspected agents high moina the agents and paliko but we say that we cannot say agents because confirmed to report na tamna mohoi su khangza banna tabanina I would say two suspected human trafficker high batar ko along with 16 person ama moina detain tawraga thammi haina kano pause pibire eba and then he also further said that around 180 persons from Nepal to Burma se tourist oina in a month's time the changare aduga sudok tholakte haiba pause su habirakhi on women helpline da and then they were asking us kari tawduno habse moisu khangdaba zatni because in mass scale this my lak percent and human trafficking in matang the karmaina step lokhat katni habse khangdab gi sum hangak pani ko then so a call responder immediately contacted us as and myself and my akogi Ravi helpline manager so we immediately again instructed I mean knowing the seriousness of the case we feel that it's very serious so immediately koi nanga call respond to the haizaki basi immediately more police station at more se contact tong and pau pizaki bani
then more sida I don't know who particular mingoina di panjara roige and which particular post panjara roige because later on it may be a controversy and I do not want to get involved in that I yam thagat chiningi mokhogi steps so adu butawgada ba poti amkhoi da pause pb khareba on the 30th at 4:18 exact specific January time tang kuntra and then I also masigi seriousness se khang badagi aina su akoi gi Ujwala centers like tamo hoina run tawriba Ujwala centers officials of Ujwala centers mayam sida adum pau pizza khare alert oina leibiu haina kenoma thola agadi rescue we might have to rescue haina and the reason why masigi koina smaina khodi am tuminna tapna keno tawge na khanjabani tapna haibadi in the sense like am tuminna very in a secret manner we didn't flash it in our the reason because ngasai khabar da tv da hap ki bai se anytime kenogi traffickers me am say have a chance alert or gadoni change that's the reason why san bani bai wan acha da ba ko but akoi gi maru ba keno secrecy khara need to be maintained exactly aduna we contacted akoi maru ba sidi dum pau phongna ga tumina leijai keno taw ba hawri ba ko pot se ada somda aina WhatsApp group yauza ba keno sida next day I got the information everyone started circulating about women commission in Delhi that about 3 have been rescued and the rest seems to have moved to Manipur haiba pause tazare ba I cannot I samag na so thengnazare so and then at that time in the meantime again akoi information amu phang ba haure from different sources tagi and from the police and all that sumaina more da su re chathab haure more dagi at that point of time the mi kun phare and then Manipur Imphal area su lei re ha ba se phangak padagi koina team we combined team as Ujwala ga koi team se semaga koi director gi permission ama semag lauraga koi isamag yauna team ama semaga we comprising of Ujwala centers keep officials and then we took permission from the koi additional DGP sir keno dagi lauzaraga koi se security PBU haiduna koi rate se chatharak paneba that is how we came across koi particular one hotel in Imphal area Imphal in Kesampat and we rescued 62 and then that was on the first tangamadani tho ise and then again on the that 62 I say then one male accused suspected accused because right now they are still under interrogation whether he could be accused or not but at that point of time that he was suspected to be a male trafficker so 62 female suspected victims of trafficking and one suspected trafficker on first and then again on the second we are also in touch with anti-trafficking unit Tamukheda Ozakheda na ingon da phone tore madam Sumaina koi airport ta nupi ama ahum ama chat tu gi ha keno information phangle ado madam am ta lakpi da gadi phagani na tawdana ise samak keno tawraga immediately I rushed to the airport along with one of the officials from the Ujwala center and then masigi nupi ahum se mokhoi se ngasai red tawe ta badagi immediately moise ticket around 9:30 sida moise ticket lo bazani and then they were planning to fly back on the tang ani sida dum 12:50 gi flight AirAsia da pai thokina ba plan to bazani adugi sigi information Manipur thado ka harak gi idea ha dore koi li theradi aduna khoi immediately rush toraga kano intercept ta hore ba numit ma point se like koi gi like rescue gi togiba adagi police ki leiba kamai na actively role logi ba khot ki ba bayam sing zigina koi tuana thamaga discussion je ai gi wakadadi how future da ko kamai da mechanism ba kabba mechanism thangmauragadi si bayam sing je prevent tawba yage haibise policy batang do oiro after the break ai area du lakcharage oja modun phawbi du ai gono su phawje batung du laksage tawdu ngo sai Hemanta nga sai hai ramni yani ha haubuda masigi keno se thanks se credit se police department khakna ti adu mayam chume social welfare NGO singkari sing aduga maroina under the social welfare department is under the
able leadership hai batai Binobala gi maroi ne yam kan hoji ka police ni paw piba ngasai sang kan da theng da ba action di tawdu ya da ne bullet tan tawdu le du jam na kan da yam challenging adu yam na kan oi be re yam na active on involved tawdu du gi area du ni ai Hemanta lakse dorom ne tawdu bu mi mari go ring ngasi se du ka maroi na yam maru so ba topic go bi na ai ka chat pasu ngam dra ba break time ji hendi hendo khra ba break ma sam tang lu jara ma Hemanta lakse gi break ki matung da impact news ki man honi yang bi ba punam ki pham da thuna pudun lakse impact news mi yang ta du le bi break ki matung yang bi ba punam po ko taram nok sare Hemanta maroi na ki number ru si keep changing hai bani karim kan da accusing chu karim kan da khoi ni victim ne kan ba som da mu karim kan da chen ba yorom gi area sing da ru thambiro hoji phogda phare hai ba suspected human trafficker oina suspected to masing du khara changing tor masing du panbirano Nepal gi country Nepal gi yaw bujala atopa other states in India gi involved to bujala karim kan da mayam na khangni se Manipur do pusale na local involved to jala ado ngasai gi police ate ate ke no sing da di ate ate field da yam thuba yam kono dunia to kamaro na in particular ngasai gi while handling with human trafficking swai chi kitang awareness kitang what bi yam thambi du ya bining bra ma do kitang paikhat pam changning khang ber ka thambi hojibukta akhina haibe yabada haidare on record mi nipan mori gi ani som da taru accuse phare simba khoi confirm ni aduna taba tai de ina haijin de haijebani please number 2 hoji akhina US do Mexico do su hogi human trafficking che number yang wang haidare akhoi Manipur society che lambi da mi ma ta le madam da atopa state da dum kala chana bane akhoi sida di dum loi hangna bane ba karino khoi Manipur gi society gi ama context am leje aduga handagi thodok sida aseng bagi di ahan boina more gi fa ba hore all the credit goes to Dr. Sangnevi Boncha next number 2 da anishuba fa se akhoi Imphal we se adum matik election gi su lai lam chin bane lambi da ngak tani akhoi walk to se now the point is asai ju haibi gre police chamuk changa magadi achawa yumdu moi thak bi ai ba now akhoi madam ho gi ai lambi da dum sorry sanari duni akhoi na strike tong ngam with the jagarite we Manipur police are very strong in terms of akhoi gi information khangde akhoi gi activity khangde akhoi hauji asai ju ningjim bi ram phai mapan jala mi pha ngami ni na akhoi madam ho haine matam da akhoi understanding da noi chang kano akhoi an chang ge have never maram di at that time moi trafficking not tabra kainu khangdri because all the women's lai myam je mokoi trafficking natraga force pha ga di hotel mung gi moi kunthana lawr pada akhoi Manipur gi maira pa bi am thorp da loim si ni ba pori myam do aduna akhoi gi aina han haije ni all the credit goes to all the stakeholders aduga akhoi gi mudunu ju habi ba ai sigi ena correction rectification akhoi gi adudin pami tabudu ai sai singdok te ba ya da bomna akhoi police di aseng bai handak gi sida instruction dagi social welfare dagi maning the leper review akhoi tawke maram dagi confirm oi deba lei pose karai len duno len moi duno aduga already akhoi na paw phong bi ju understanding da akhoi hana changhal le chala kana akhoi na backup ta loim leibne ba leiraga adu akhoi ni strike tawga ju madugi implication like koi karai laikai gi kari gi police sange adu di moi culprit ni tawga loin maksu akhoi gi Manipur society gi close society gi amle aduna asai changmorga lai mem do moi adum akhoi isana ya jamni haiduni after asai haibi after counseling hoi akhoi smai pori haiduri neba but akhoi police ang mutamda adui potu yaro hebi se again full credit goes to social welfare they knows that this is not a time for police to act akhoi hana changi haiga understanding da akhoi na backup ta leraga numitu da akhoi na action tawhiba ngakta neba good one understanding yes adum leire kagin haragadi namitumak ta thoibe thodok tu rescue gi ahan ba policy mani sir yam phajaba policy mani adumang ni torisu but adugi dum mob justice token tawbuduna hojik ndang nongalaga thoeba nongalaga sir nongalaga morning se maya pa bi ma meeting tawre hotel jigi man khun oiramnina akhoi chale ba khoi enjo ujola team ni market de akhoi trafficking is kai no ke ba is kai no inner line permit is kai no confuse la me ba moi ju mayang ni hada chat khre moi ju ko aduna mob tawda ba se kalhuna ba ke hotel thugai ba ko am tawna ba akhoi um chacharaga wa pung ni pa ahin tumdra ban nongalaga akhoi mu campaign chachare part of the prevention yes yam wa thane Manipur police aduga top department sing hujiki baro ni human trafficking matang la kan social welfare sing NGO sing yamwan thabak tawbujani sam daire kan da swaida yes paw pibiba aduga takpirak pagi damuk tadi welcome loin tawni tawdu thabak tawda ayat papan bai se aina pakhatpana maram ora kan da khajai phuba thugai ba tawra kan di
fuba thugai bu thingdoi ra natragana taseng thoktok chen bisi ma pha do rai se swai so achauba tak sama achauba khoi thabam pisala kadoi na yaringi maroina high department sing including home department social welfare department in particular sigi human trafficking thab khasin tawri swai di yaringi yesan biru no problem you can provide information oja montu election ngi maroina kitang Hojiki hoi leriba Manipur police na ai kanu tawje ke adui potu sai posi yam bare amom dai ai bok thagali hujik thagat pati thagat ningai si no what sai duni sam dai kanda kamai phung to ko do no hujik thabak torom bagi area se hujik la mina khange sam dai kanda aduga maroina ai jamu to lakse ningu jamu to na pibi ba suggestion dur lakse rage madudi how to prevent please adu koi gi work sida work toriba area sida work toriba mayam sing sida hena pangan especially to the police ta pangan hena phangda bai da bakta koi gi trafficking of persons prevention and protection rehabilitation bill lama 2018 da table tawdana laigrabni cabinet ki keno koi gi note su phangrabni as well as handaki parliament session sida list ta challaga puthokta laigrabni I think that this bill will suddenly be passed and act already handaki parliament se list ta yaubne aduda hariba masigi act se leiraba tungdadi hena pangan leirani koi bam singida asagi masida component pajaba mayam yauri system itself to na yes so see ama laigre another thing is that I da suggestion ama I tarptagi I da haja waigadi koi act is policies e koi leriba provision na hapa sigi committee sida koi women's rights ta work toriba child rights ta work toriba or any other areas singida leibe singidi gi mute amamam committees is yon biba as a policy matter ko and another thing is that koi leriba integrated checkpoints lai singje sida ate mafam da di hoi facilitation centers dana koi designated facilitation centers singje hangbiba and these centers are going to be run by NGOs na see feel the work over NGOs singna see facilitation centers singja lai bataragadi koi sai counseling gi kai ka gi khudakta kano tawba adagi experience we bina how you will be detected ka daga haibaje because sai gi sam na haibada handaki la iba valid passport paraga la iba mayam singje the one thing which was very suspicious ko because the valid passport pairi how can the police stop them natra then we have a treaty with Nepal Nepal friendship treaty 1950 da ko koi leiri ni where koi without passport we can enter Nepal gi mi sing ju India da without passport Aadhar card oro ama card oro pairaga dum entry tawba yai ba ko so hari basiguba treaty aba ju leibani na mi aba passport paiga lakma badam da how can we stop how the police will be among the kai power leiri ge ba in one sense ko azuna but the subject of doubt was moi Dubai da kari kara adigi Middle East da chatpagi port ama lakpasi da suspicion adu dareba Delhi dagi Imphal ta na laga Myanmar dagi Thailand ta ga Dubai chatpa hai bise Delhi dagi Bombay dagi Dubai duda it is a very shorter route paisaju henda changoi da ba port amani why they have come through this long route hai bise this was the major suspicion amadeba aida Dr. Ibom Chaga SP Ibom Chaga wari sanamo topda thole so sigumba mayam singje koida preventive part ta ko koi section thorak mayam ba tawbada sigi designated koi centers tawba aran ba thabak tawba ro thabak tawba si karai deno ma dum chitharaga dum phai hang dum hai dor dan dor pudri aja boja mudu sawa tu kitang matam tenselak pore ai Binobala da laksan ngu chemno na prevent tu ke area dum hai bi romo ngasiki outcome the meeting CM ki kari ki tawbu du adu ai da kitang supplement tawning ba ai bi ning ba aduga ngasai ge ro WhatsApp group ama sema kanda pau phok du ki communication mode of communication se WhatsApp tu khakta initial stage ki as of now ma jai dum ya gadra matung tarak pa mode of communication fast mode of communication se kari kan da khoi sai irang phatta bodagi net nung kari kra loi thingge butum yoi ko adu ai area du kitang hena chakpa mathau taning bira kamen thamining ge
Houzik box se koi na ina houzik yam som the busy or by na keno de tawzadare message de phang ba haure. Tomorrow itself we are going to have a meeting and I myself will be involved in the meeting, and so we will be discussing as to how the main important right now is to repatriate the women back to their places as soon as possible. Victim oram the basuya, tourist oram basuya. So investigation part is very important. We need to speed up the investigation, and victim oragana mokoigi pibam thokpa facilities, shelter, dagi support service akoi tamo Somerendro hoi lai se mokoi na dum pibi gani aduna sigi can also findings very important way ba. So and then we need to tie up with the Ministry of Home Affairs and the Ministry and External Affairs because it's to do with international trafficking. So yam tuna ID speed up the honinge hai ba say put up to zagani ai nga sai so dum put up to zabani, and Home Department like social welfare ge di ekoi more to provide support services ni, but the repatriation since it involves foreign nationals, Home Ministry gi can also yam important way ba. So from Manipur dagi di ekoi Home Department na masigi can also tuna initiate to biraga ekoi Home Ministry as well as External Affairs ka tie up to minaga repatriation processes tuna chathana bai tuna su put up to zanaba hona zagani. And also and see situation yam alarming situation ama already by at this the need of the hour at the moment is to instruct all the hotels here. Yes, exactly. Yes, yes. Like they may be registered private hotels. So many, especially in North AOC, BOC, and the day of the raid itself on the second the evening, I'm thinking about the evening the junction, because we were busy involved in airport site ta, and the evening the chan bata pumapan the talk hai bayam yaure pautare ba potse. So I feel that I strongly feel that lerambasuya atopa area karadasu. So it is very important that we alert all the hotel things to inform us. Yeah. And that is one important thing at this point of time. And then interstate ki keno me amse am to in a vigilant oiba koi bus routes kumba, not just the airports, and because they now that airport again am la iba was the mode of traveling say it's only flight as of now was aina khangzaba da haire iba me amse Manipur da lak pasi from the and from Delhi bound flights ngakta ba. So by now rates se chathare hai banina akoi aina khangzaba da they would have changed the route of yes, exactly. So it's very important that we akoi transit points yam section na yingsin by se yam important way ko. We need to tie up with the BSF kumba yam strongly tie toraga transit keno me am se katang section vigilant oy basi suni. Adagi another point that I would like, well, this may be not a priority issue at the moment because we are all focused on more on the rescue and kenoni ko. The second point that I would like to raise and put up is that we set up a women tracking system, like a child tracking system and a lady ko child track system, which is like Home Department, then police and all the stakeholders myam child care institutions run tawriba myam sigi leiriba angang singi profile se upload tawga duribani masida koina track taw se missing child se kaidam Delhi the missing child leiramba yai masigi home sida leiramba yai koi swai the cannot hang up padagi Manipur da hang up home amma koi Manipur gi home da laiba ya. So that kind of kenosis system se laiye ba koi gi child gi dadi, but in Manipur da di laite ba sige for women da di laite ba sige se. So this is one good model I feel that we should also start implementing in the near future koi gi software ma yes exactly. Thank you. Aduga ai amaru lokshala koi time matam desela kone Hemanta maro hoji phawri se sai gi vulnerable areas khar di suyo police already khangam le airport chini hoji ki transport yam na pusalaga airport hai dor pungak tane hoji pokdari airport ki anti trafficking unit sim de in khan bada effective oin sta jari menoina vulnerable areas according asai gi police officer wana kare integrity phose yanan bhawi area am churadi kare nin khan bi ge adu kari mayam da phung pokya ta so thabak enough majority local le ka haibagi asure so people can be brachne now akoi gi akoi montu sai bi gre document se chumna lagadi police na kai de far noina. Now this time handa ki thobi thodok se Bengal da atopa state ta thomatam da akoi di asai mi talam da kala ga satpa jaga ni kaishunga mamoi ba akoi that was vigilant akoi all the stakeholder mem da fare
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯐꯪꯕꯗꯩꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯖꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ NGO ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤꯅꯤ ꯗꯦꯔ ꯏꯁ ꯅꯣ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯏꯟ ꯀꯥꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯑꯦ ꯕꯤగ్ ꯑꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯔꯣꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯅꯥꯎ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏ ꯑꯣꯄꯅꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯤꯠꯂ ꯆꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯑꯥꯏ ꯑꯣꯄꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯀꯩꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯥꯝꯅ ꯇꯥꯗꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯐꯥꯎ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯤꯕ ꯂꯩ ꯅꯥꯎ ꯇꯥꯏꯝ ꯏꯁ ꯆꯦꯟꯖ ꯑ ꯂꯣꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡꯁꯦ ꯈꯨꯗꯛꯇꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯥꯎꯔꯒ ꯄꯥꯝꯃꯛꯇꯅ ꯂꯪꯊꯣꯛꯄ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯀꯩꯗ ꯀꯅꯥꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯖꯣꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯔꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯏꯌꯥꯔ ꯍꯣꯁꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯔꯛꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯕꯔ ꯋꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯣꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡꯁꯦ एजुकेटेड सेक्शन तकतन तौरीब मागी लाइक हैब पेरेंट की कंपटीशन मैम आई चादो थारगे खोलगे तौरगे एयर होस्टेस थाब यावरी डॉक्टर तमहनी थाब यावरी अदगी मपान लमदा अदगी कदगी सिक्योरिटी की थाब यावरी मसीसे हराव हराव फैमिली मैम चपने एयरपोर्ट करी कनाम फाब मोइबा बट पेल तगाना मतम अमा अखोई केस लाकनी एट दैट टाइम अखोई थेंग एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग तौइबा सो आई अपील टू ऑल द फैमिली मेंबर्स मरुइन अखोई क्लोज निट सोसाइटी नि चाही कुंथा मामू मामा पाद कईनो हंग पोनी मामा पाना कन्ना सिद कौरी थबक से करीनो मांगी मामा तातन पुरीजी करीनो करीनो हाइजे हंगे आइदा एप्लीकेशन अनिनिको अमन अखोई जे अतोप स्टेट ना ट्रांजिशन फेस अब सिनबमा मसिकी पाउसे मसिकी एप्लीकेशन जे अखोई स्टेट ता अफबो इशू याय फतबो याय अफबने करमदनो सुमाइनो चेक्शन को हि चेक्शन बमा अतुबमना करबा तोंनि कांगुदि सुगुम याबोय को हाइगा अखोई सी करबा तोगुसु यायबा नाउ पेरेंट्स मैम दा नंबर 1 ख्वाइ मरुइसे सीधा चली मैम से लोइनमक बॉर्डर लान मतलब लॉ खोंगने मैम ते मसाना लुक्रेटेड जॉब ग्रीन पार्ट थीबो आकमंगतनी मणिपुर सुगुम मैम से थोलो हेवली कंटेक्स्ट मणिपुर लाक्सलगा पेरेंट्स मैम ना याम बिजनेस ओबियू जॉब सेंटर थबक कौरप खोलप मैम दा अदुमते सेक्शन व्यू हन हन खनबियू मपान लोइनमक कैरोल काइदो लेबनी हंजन हंजन मोइसे वेरिफिकेशन तौबिरगा इचासे सिदा थारिए फबर फतबर यंबियू अदुगा अनंब मतमदसु अखोई प्रॉब्लम थोक मतमदा मखोइसे आई चादो आदा नोट पीए ओट पीरे नैबिरे मोइने पुरुइबा जॉब सेंटर से हम नाना तौरजानी लुपा लाख अनि नि खोमगा आदा पुरगा थबक तहोनी हारगा फजना ट्रेनिंग से मोमाना तौरकांदा लोरकांदा चेलगा मादा इकाई खांदी हलक्तबसु कोंगायनी हाइ मैमसे थोलप मतमदा अखोइजु रिपोर्ट बिबियु पुसल मैमसे मोइ खंगना चामना गाक्तनीना अखोइ अदुम यासनरगे तौ लोसिंगिबसु यावी नाउ दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन मणिपुर अदु मणिपुर की सी पोटसि थुवाइना होनबदा यामचिना विजिलेंस सिंगना अदगी प्रजा सिंगदी ऑलरेडी विजिलेंट ओइने खंजै अखोइगी मैमसु लेबिरिको मसे अइना मरुइना पेरेंट्स सिंगदा अइना अखोइ पुलिस साइडगी मसे अखोइ मणिपुरसु अमुकेना विजिलेंट ओइबि ओइजा हाइजे सेक्शन व्यू ऑफ हाबनि सम समरागा लोसेलक पसे ओजा सोमेंद्रो कानबे यारोदरि मदुना सिग्निफिकेंट suggestion hai tai how to prevent the minute amma riden lo bira please go ahead ai sir Hemanta ke support tawjaraga line NGO amma tawbon ujjawala project tawbon hai jege ekoi ngane se outside ki ngai sai se Nepal gi wari ni loi kharni se issue se future gi wani ekoi Manipur ki traffic taw mi yam chakre more de ge 200 above chakre ko ki me ama faraga thalen loi chakre adu ki phadok pasin tawda Montu yarang woni madam yarang woni hoje ai isana thengna jabada moirang de ki 70 mukse 70 मुझे सही मंगा तो कि मंगा था करे मुझे हल्ला करे मुझे चिंगी लम्बे मिशन की मिंगदा लाइक तम मिंगदा सर्च की मिंगदा लाइक तम बगी अचौगुना फरे तीन जरा बंद फरे अपिक मैम से मचान योगा नेपाल की लपने मणिपुर तो उसे लाइक अखोइ न समतार यंग बोदगी बिजन बोदगी रेस्क्यू तौरे नाउ अखोइ दो कन दो कुक सादोइ बा थेंगना तोरिदी अखोइ दि पुथोकी बा ऑलरेडी पुथोकी जोरनी थेंगनबो मैम सु लेरबनी सोय एरिया सिटी पेरेंट्स अदुगा प्लस इंक्लूडिंग मरी लेद डिपार्टमेंट सिंग होम डिपार्टमेंट सिंग पुन थबक चकजमिनबा बिजन लोबी एरिया प्लीज सर हायु दो आई सपोर्ट पेरेंट्स सिंग यान ताबदो अदु मथक तुदा अमकदंग हाइजोगे तौने सर अखोइ लमजि मिनुंगसि फावबने दो nganbi kau nupi misa miyama nupi misa ma ini chahi taret yo iba home the thabak tawde haibase adugi dong tene haijai se hoji mo che thaba proper tawde government take some initiative action for this nganbi nupi misa mami koi miyama macha ni
ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯣꯛꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯏꯜꯅꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯏꯔꯥꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯣꯟꯇꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯅꯣꯕꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯣꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯕꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯒꯦꯁ ꯃꯔꯤꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯅꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯌꯧꯔꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ